Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kasing Hinyotrep Integrated Territorial Organization ni ke hito Kalet Ban Ujo Daki A Jahar, Syaka Director General of Police Persha, Yu Deputy Commissioner, Berusi Superintendent of Police Jongka East Gentle Hills District, Kala Ujo A Jahar Persha, Yu Rang Bashnong Jongka Wa Ejer, Kumjuk Ru Yu Officer Jongka Top Semen, Halo Ka Jinja Kablaja, Hakat Pratrik Udasaw Arajar Posaw, Haka Public Hearing, Kablalong Hashnong Wa Ejer East Gentle Hills District. Kahito, Kalalit Ujoro, Shu Chief Secretary Jongka Jela, Bu Dewan Penjitom, Daga Bosospon dan Dipinkan Riakno, Yaki Officer Sorkar, Keberan Hak Tukasngi Hak Public Hearing. Shushu Kalit Ban Ujoro, Syaka Meghalaya Human Rights Commission, Namar Bagadan Gajing Kanglat, Yaki Patba, Bikin Wan Chaka Public Hearing, Ban Pensngau, Yaki Jing Persyak Jongki, Ban Bu, Yaka Tekar Kanado Bilan. Kedra ko bakongsan bagi hitu Keleban Ujor E Jahar Syaka DGP kedai halo kejing don kiberi ki barak di ngrase de kejing temu ban penmensa ki patba khamtam yi dikhat seng bhalang ki betemu ban lej Syaka public hearing Singi akaliang ka jongi ka HITO Hinyotrep Integrated Territorial Organization entah ka singi ngilawan bu ya ka complain ka FIR bat ya ka sakoi ka complain which is CS Kawai ngilik bu habaya day habaya tungko bar ka human rights ngila bu MHRC of chairperson te kawai ngila bu ka FIR persya ya DC SP yu kirang bashnong bat ya ka mega top sem hi kumju ta ka FIR persya gitu baki ailat lania ban ha bu gunda hang tu ka swa bandrung hapo ka te snong wa ajar Eastern Hills habudan ka public hearing te kabalai ngiwan bu ka torkhas landi kata ka jing ujor ko complain persya ya DCSP baki la fil ban follow up ka duty ka jongki kum ki administration bat ka ujor persya ru ya ka MSPCB habi de ngat stang swa hak ba dai bat ka human rights commission te kum ba pilai i belingi haban ujor ka dai ka suppress ya kata ka freedom of speech and expression jongki nong song hak tu Tumdai tang kata ngilala biru ba u rang ba snong ula pengkenya ka sanat kat kum ka ain laipuar act jongka JHADC kabla krensai ba mdai ban silang na nyon ben na sya silang iknong snong tu te hak tu kusngi hi ke badon ha public hearing tu hi majority ke dei ki breu ke malabar mdai kinong snong namar kinong snong na du men step marngi la submit lupa hang tai kila don bat ngi kila si kila batai kila peniru ini ya kita kejing ke jongki but hoit let's say hakane ke FIR na kaliang jong DC lan SP ji jong Eastern Hills kila ben tap email do baki kinom baki BDP tengin dala check bahakat kum ka Meghalaya Police Act arhajar katboy nilalap ba ka section rupuin rupuar pan rupulai kala keren sai ba ki volunteer hi jong BDP kumdai ban palat jaga kasan tahang to ke yulathiru nyemjui thala bandra tendre gitu gibrunto kila dai ki hayar gunda tengi kermen ru ba hagani ka FIR kumba pilati bihimo ka jaj benreu kasi ka dai ka ba ni ai jaj na ka kme bas kawai ru kalyang haba ong i sim jaj na ka kme pilai i hingi burom ye kilong kme wat ka hitole ka bu hakmat do e kilong kme bangi burom ye ki kum kita ki ba bopun yangi kandai banai te ngan supun kan mau ngan paru go kene ka korwo sei aida madam nongrang ba pej phiru pidi DG ka DC hapo is khasil su ka de ikentai pan nangta president jogre India di longkeme hi tengi kermen scam ba ka tu ka jingsha ngiat kitu kilongkeme hapo ba ejar kala long totally violate pat ka bomdon shu ya kata ka burom ye kilongkeme human rights bacha i DG ru ba ide ban sim action persya ya gitu ki breu ki bara ding lathi ki bla hayar hakador katto kan ne 4000 ngi kwa ru ban pha ka kerwo syaki ba ka jingyo ka jong pisia sans pa 6000 menta lada ka bor ka an kan tre kam sisa kan haban dot live hoksha bani kan hab bel de ki 4000 ngto tengi snu khia bat ni snu de hiru ban le kan ne ka kam bat nakaliang ka jongi habaya dei pat bat chief secretary nila bo kan ne ka jing ujor
Dakaba ngi dawa no CS hakane kishti ban transfer bani ban suspend sha ya kita ki head officer ki badan hakato ka sngi but kumju ro ki ba depet ya ketika East Hills district kitu ki ba hap ka district administration ki ba dei benta hakato ka public hearing